kigeze kandi mangu na chabe kigezo no ija kucogaho ahabo kube bigezo mbyo bikoragamu obujuruzi kandi nangwa ntumanya ngo ruhanga witogwo nowe arukuza kutumara obukene nko kwetinisa cekiri omuri Kristo Yesu abo cyo tinkwenda ngo basekwe kwa masiko abo kubarahanga arniwa baferirwe mukama yongere kubagumya abagwiro muza accidents abagwiro mu ndware zindi zona mukama base okubakiraho mu kitinisa babase kuzaho magara gatahwaho kandi byabashobero ruhanga base kubasasira then imwe basigara mu nso mutima y'ukino murumo kandi abo tubihehwa misho tukore byasigara nito turinde amazoba ageito abarwire nimbashabiro kuraka kucira twena tubase kuza aha mustari tubase kutungura ihanga ryito bwen kuko umuco gwitugura butosha tuba twine ebikwamba bitambura omwihanga ryito tobihire amazima makuru twinira mayingi namno muni yurukerira hamnaito program simuka akandi okura to arwana bwo kwikiao antoreke mukuri urutaro ryondgeno mayiso mwangeri Iran ahamu on America kandi omu weekend tutira mabega bakuru banu bakayikara bagamba hatobera byaba biti leka tuyikiranganiza hakire emundu banzemere kumara weekend zirukungana nkayibiri butu weekend zirukungana nkayibiri nazunka ndorat zine na kigere kitwakateraho Donald John Trump narahera ngo mwanyu ogunambera amafuta garukorabwa Strait of Hormuz kandi ogurukutwara ubucuye ko burukungana 20 obwa mafuta against yona na mbere garukuraba ngwayo lekerize kubayemereza ebyome byo mitwara amafuta esa yona kakubevemu hari ebyo ebayikiranganizo mundagane giye kwemereze mundu usa kuongera kurwana kakuba betahikirizibwa aho no turukwe kaguriza endagane giye bakozire neje kwikira yongere wiki 2 mundu takagambire rundi habwake bakamara gikora ebero 2 kandi hati bali yono bakomplaining ansonga ezindi zitalizimo nazimu omurutaro n'ururumu tugakwinira omurungi usobora kwano garora kandi ombegambo nombekorwa. President wa America Donald Trump ategezanga wagenda okutangira emmere n'ebyo byonna ebitambuza amafuta mu Strait of Hormuz. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this. Chididi endesekanya wakati wa America ne Iran zimeza babiri mwemo mu kibuga kirambade Pakistan kugwa obutaka mu ndeseka zino America yakikiro myuka president JD Vance ombako America mu kintu ky'abolabo Steve Witkoff na mukodo wa Trump Jared Kushner yo Iran yakikirwa speaker parliament Muhammad Baga Garibaf na minister w'ensongezebero Abbas Alagachi. تسلط اطلاعاتی هم ما وجود داریم اطلاعات بسیار ذی قیمتی به دست آمده از عوامل تروریستی در داخل کشور. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Wake watadde ku mutugwa Truth Social Trump ategeza ndisigaza atambude bulonje eranga buli kwebakanyiza ku n'ekyasinze okubatabula yenteekateeka y'okukomya okukola ebyokulwanyisa bya nuclear. But I do believe they're going to come to the table on this because nobody can be so stupid as to say that we want to have nuclear weapons and they have no cards. They have no cards whatsoever. So if they do not give up that effort, is that the plan? Will you further destruct Iran? Yeah, I will. If they don't give that plan up, yeah. Ategeza mkisire kitufu endagano y'okukiriza emmere zitambuza amafuta mu Strait of Hormuz ejja kutuukibwako naye nga kino Iran tennaba kukkiriza kubaawo. Bw'atyo Trump alagidde egiryabwe eryokumaze okugira emmeri zonna ezasasudde omutanga eri Iran nga bakozesa amazzi agensi yo n'obuteeyongerayo. Just bringing the ships up. We got a lot of ships, so we're bringing them up. We think that numerous countries are going to be helping us with this also, but we're putting on a complete blockade. We're not going to let Iran make money on selling oil to people that they like and not people that they don't like or whatever it is. It's going to be all or none, and that's the way it is. Agambye America egenda kutandika okusaanya obubomo zonna Iran zeteeka wansi mu kagolomolo aka Strait of Hormuz. We still have some more missile
manufacturing plants. We know every one of them. We will do that. Kino kibanga kitegeeza nti nagani okusikiriza mukulu wanagana okumala wiki bbiri eringa enaaba emenyeddwa kyokka ne sipiika wa Iran Muhammad Bagher agambye nti ekiseera Amerika okusala okukkiriza bye bagamba olutalo lugobanidda ategeeza nti mu nteseganyiza asooka balina okukkiriza kunene kukkaanya naye entalo ebbiri baziba balumbira obwesige bwaggwawo mu ngeri emu enteeseganya wakati wa Israel ne Lebanoni okumya okulwanagana nazo kitegerekisenza kuba wiiki ejja e Washington mu Amerika. سنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب التي لم تكن خيارنا وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا واسترجاع كل أسرانا. TV West nehinda totulia ano tulkweka guliza runne ruhwa enagano barabagirigitaho mukono na wiki takarabereho kandi ensonga kazi cyari nyingi eziriyo nizikieija akandi umwanya ogunugugumu oguborekerize okukinga nabakuoleka obucweko bw'amafuto bwensi yono gwengana 20 noho bokoraba muhanyikiranganize bali bakozire niyo yo kuri umwanya ogwakingurwa kandi kwa katala kensi yona na muno amafuta kasobolo bundi kugera na mbere kare ikizampora umunsongeze kubazi kwatagana nibuleri amafuta n'insimbi zibereze yungize omukatale akebi amafuta imbabazi zarahanga zongere kukwatayo ahabo kubana no kushitamo kwa Donald Trump nyombire ntaku expectinga obukiryaho n'ikishaki n'umutwe muhango kandi we kwaba yacwiremu obundo garukenye bobundi kushoba kandi omwe nacho mubundi atabanze no ku no kitaha ireke kahango mnonga. So even sitting with him umushongeje nacho ibira achievement that is one. Then two kugira ngo nabwo bashitamere bahikaha kuheza urutaro narwo rutiyumukiro mu mwenye atagambire bigambo bikusharira. It was also an achievement tingumanya banze yamuwoya kamukaminsa down byona nkoko bitambuire ababayohorize bona babe bariho. Then ngarakandebana no kugira ngo akakarembesereza ka 2 weeks nako nizibaze ryembabazi ahabo kuba ekibakweta negotiations nitwara kire most of the time urukiko rwo kubanza kuvuga no kubanza nukuruga like nothing mburga yo hatine n'ikirugire mungu kiriyaho konka warangwa at least omuntu abanagambe cyo gwatinga haha ogwatecho gwatariya mwena ha indamneshonga yo kugira ngo Trump abenasha bangu Iran etagaraka kukore byo kurwanise bya nuclear. I don't know nana manyisachi nana nangwa harizire kubatera ashange bari yaho batine byo kwerinda ninga negotiations yona kurugirira izo negotiation no kubanstambra for sure umurundo gwo kubanza tugokusira kurugamu ebikuba biri yaho birye byamani. So to me it was a nice start in any case. Babihire mukakamwe bakagire hibakakwasa then ibintu bagumamba tembera mpora. We wish we hope for the best kandi tumanya ngo ruhangana wentaronkezi nabazemeriremo abo kwa turi abantu be takubasa kutwetsiza mpaka hara dratingwe nimwe nyenda mu Mario ababagire batabagire bati so nshabarahanga ngo acemereremo naco cyongere okubakirunja abo kuba bigambirwe bitena mbitwataho amashita gatemba abakutembe nyonyi bakuzayo byarema abakorgayo kafera kimwe abanyamahanga bita bariyo korreda bashyireyo bintu bashobire na n'ubutare bwe sente byo nabyo affected. So nyowe niwe shongeje twabentu shabangwe hendere yeshonga abo nti tugambira na ruhanga witu ngwara intervening aho naho 22 nize dakika zaite za karamusa yitu yokubanza tugenda nayo paka saa 3 za nyencha kare ya kino olna yitu ya program sisimuka binge turukuletere mpapuro za makuzu maze kwandizeka New Vision 12 abana bakende siringi 10 kandi nago tujaga kuletera ndake rutarwa tujakwa tunakaira ko mugenyi otukuletire yinja karekero kino myamateka ajya kuba naturabera mu bintu bitari bamwe muno ebro kwatagana hansonga ezamataka habwake ensonga emisango yamataka obunyamuryango ine bwe mukero mu mataka kandi omukayire nuko kam ngwe misango yamataka tehwa jukana butwara akayire kayingi okuhwa abantu bundi bafane misango kigeta kahwaga kandi ezo nizo hansonga ezari kujya kuba naturaberamu
antungera n'ukwicumitiriza bwake imisango y'amataka netwaro buhire bwingi okuba nehwerekero mukayira ko mugenyi tuje kubantu mwakira kandi nibinje biri mugendo misho mwihanga ninjana mwijukana nijo turicankwanzi turicankwanzi aba NRM okubasa kugira enshonge zitwahanuraho tukareba Norbert Mao nawe nomwe ombaye shokero mu rukiko mukweterana nokwe kumwe turi kureba hanshonga izikwatenana wa speaker ndeba Norbert Mao nagira ati numbeha I am not quitting the speaker race. Anita Mong nawe nagira ati ndiye hanteka minketeja anabanda bariyo baretwa umurubajorwo nango mu nshongano ziyemwe twagaruka twareba Anita Mong speaker w'ishenjero ryite rya Uganda eriyo mu rundo rw'12 nawe rukurga yarukurgira ati nkabe ni nchaba ngo nakata mwaka twongereka kwatamu instead of 5 years we do 7 years a 7 years term abwenshongeza ijire narambika abamwe nareba mbakitera abandi atanabacenga narebe ntama zabagwa abandi naramba bugamba bitakurwo mu matama so enshongeza rugire cyankwanzi zene zenyongera okuzanjara mbantu beito kubasa kongera kuzetegereza kandi wanda kumanye kirupogaho noja kutungana n'impapura zito z'amakuru orebe okubyemerire bita mazima ngurungu ngaringu enshonge yo bwa speaker nyezintorinemu nijo nemwe nene ya tamu y'emyaka mushanju emyaka 5 nturaka kutamwe izindi sente izo kuza kuzombururu kandi kutwakubeta wogireho zire zikora umurya y'emyaka 2 je yayongeraho zikabe zinde kinde kizihire. Do you support or you don't support? Ekirungi ekibikinya kuri mbintu ebi mune bya polipo kuiguta kuke kuiguta kuke ntacenga gajo horora kuiguta kuke no twakugambira ubundi ebikumi nabone kano boriya norora cwe ne wabo kandi ubundi usanga toine nabike bibone yize ukora abantu ba umyaka egoni yemu cause sokirora kubi bayito inaksho sense no borugor ko mbunte myaka misanju myaka ndaituma Nera na nitano niso itaricho kumesa yoni mche mnonga. Mwebale. So ekyo nakyo tusemere kwantu kejumitiriza tutakabere kwantu kolencho amecha kabiri ndubatuma mu Uganda. No wajamti. Mu Uganda. So it will be hard for him to wait for those 7 years. So mwe nawo mjere mugufara. Uganda nsonga irabagirulemu. Ikirunge bakorasi bagenzi be no bakoma iki akabiri already akagaruka hakiaro yahaye mpapura yayahandikisa mukurasi anya kuyijwira mu rukorato ruturum which means qualifications nyingi eziri kumwikiriza kura yesima kabwa speaker akozireki azin only nichecho only that manyangambenta manyaro urukurora kagamanyoka nukange baito bungaruka tukatera toche bintu tibyanguhire because even na speaker rwali aloho Jacob Olanya kuija mama akomurombo sinje omugenzi mama alitwala kadaga still no bintu bukamugumira korora aho true nawe akagumya kama nangwa intebe yenu nyo nangwa ninjahereza emyaka yange kyaro so norora kemu nguno turukukoraki haroho buiro burukiko muntu gakoraki so okarugo mogo muhirize na umugisa ekyo kubanza naraba mukaruru takuja kwekoma turiambe hoza TV West konkatu banze twayemerera twenka hatka tweshano zengu twaturinko mu taxi no twantuganira ninga twaturinka ha ka hoteli ya street run twatwine mbere twatwika ngaho unga stand big baka gaje ngo twatera yito twine mbere tuli twine mbere tuli tubasakera tubira wa mao amazima nabo bamuhereza kandi na wenyine agambira gamba nyowe ebukungu atabyona kuzireki byona bitire umugisa naye mugumpe yego nyesimbe so abakorasho murasima akaruru mukoreki
umukambi ombe rate kindozire mu bwebembezi shigidiyo nawe kaba yerhanga kindozire mu bwebembezi amazima haro ibintu mbere bukweka bekagira mbere anga ibyakutamu ukesanga ubundi yorugire mu mbiera so itotayefura bari ya street ngai fast and big man strahandoza TV West Runda Street area itena no batmount wasakubara nani cheche Runda Street area gera kakobe katwachire mwami Gideon Senyomo aino mseja wasenu umseja oguna aishua umseja waseno ali na Gideon Senyomo umukayire kan Gideon tokwachi ine Chelsea wa Arsenal iroko tres nani zan Mnonga yome wa TV West amazina Nsenyumo Gideon. Good morning Lake, good morning Charlton. Niwo mnyambara niwo muri wa TV West okwetorora ihanga Uganda akasheshekera izoba turagati yo rembo eshonge nkuru no kurebanguta njaganira na Mnonga wa mukozi etawuni yeriyo negende tata kusibiza no mushija wo mutano omushija ogubikira bamanya omuhazi wa Arsenal angano ayatembere bus akaza kampara kureba umupira konga byambiraho aza kujya kubitugamba n'ibindi nkebyo kandi umwanya gutumira murembo rambara acyaro nakora muri mochi katumwakira nje tuganira atugambira muri mugwara ukora bitwe n'uwo obuzaro ninkai ubu magumazire bwiriki bitro rembo rambara na rebata no tunguka third order yemtwarizeza bakazete olanga TV West amusomere mwebare Mnonga abakutureba abareba TV West abakozi ba TV West buri umwe omukitini sace amazina ni Rule Hassan obingi bakumanya nkala kazate UG kandi mu Western region na Uganda ningira tina takumara kazate ahabwo kundo mpira umurimo gwanje ukora mobile money kandi impunda n'amasimu umurembo mbarara umurimo ogundu kukora as of now umurimo ogu namwonge minyeteri yo kwahere tutekateka undichi kubasika bakureba TV ngambe gusama kibasika kandi umuherezo bukuri wenda kutandika umurimo ashimukutandika aba aminyeto bariyo kwa bakutureba abo kwenda kutandika umurimo ogu echo kubanza no kwehayona no kukunda umurimo ogu ronoza kutandika akuba n'ekintu kirungi waza kutandika umurimo kandi ukatandika umurimo ogu kuba nogira ki nokunda kureka umurimo ogwe ukutandika kwa hati ndebere kwaguma kandi kugumere hakuba ukutandika tokutandikira omugiya y'amaani munonga ninde abantu abaromba tereze vuga nibenda tutandikira omugiya y'amaani akuba right now economy nayo teri stable esente nazo tuzuru abantu bakoroma banza bakoroma loans so wagira uti utandikira omuduka ya miliyoni 2 miliyoni 1 necweka neduka omutawuni zonka nezera so nza kureba challenge abantu abatakatandikira businesses abayimba banza bakatandikira bakugira ngo nabagiga bari mu matawuni zomu yakwa history akatandika ryo mutembei yargamu yazo mu rokapu yargamu yabangisa kaduka so hata ntureba ngo ebintu bihindukiremo waza kwiza mutawuni bizayo komerisa tuzacirukiza ngo yekomeri 2 hakuba to tachiro obutembei tachiro akarokapu so oine kwiza notaho mduka direct so abaryokwe okutaho mutawuni right now na Mnonge minyeto tuzagumirwa Mnonga kuba first of all twine capital tubabwira abanyeminyeto abinje mbe yana miliyoni 1 necweka ntwaro kinana so atu nobuzu kusubura muri mbaro ine mtwaro kinana as of now acyo gwakiriyo ko mucyata kizira mutawuni tawuni yaza kurema yagumo ko mucyaro atandukanye etawuni tekaremere akuba procedures ni nyingi eyo kubanza twine kukora proper reallocations of the business aho tuza kuba tuyambwa ho kanso hakuba waza kureba ekiteganise mbara disorganizing nevuga bindi none ngamba kusinzira cyo vuga kinyemeriremo ni improper organization of the businesses ninga si engere ya businesses eize organizing eta hatu wako atoka jiroti for example nk'abantu be harani mbara tube twine challenge yo kugira ngo nosanga bombekere furati ushanga ngo abantu mbirwa ng'abakora umfuro ya hasi hazamba babikire according to me hakube ekivuga tikiri in proper way kikabe kirita proper way
reallocation of the businesses wano ndagaraji wagirayo wagisanga mu department y'ekizimbe ekyo wano ndo wecarani wagirayo wamusanga mu department y'ekizimbe ekyo nobu wakwata abantu b'ebiharani ukabateeka omu floor ya katano ukajya ngo wano ndo muntu w'ekiharani oseme kumusonga omu floor ya katano abantu mbakushangayo so proper organization of the business ntiza kuyambwaho kanso konka na wagira oti mbinga abantu mbaforcinge kutaho mu bizimbe batahe baze gukora ekizimbe kitari wero town itari wero organizing the businesses okibanonda ekibirito kakisanga omu bokutunda ehuzi okibanonda ekaramu kakisanga omu bokutunda hardware really ntiza kureba challenge kandi ekyo nkiza kuguma okudeveloping. Yes. Ubu twija kukena wagamba mu rumo gwawe oyo mazira ebitaka bire bye town trade order na mnonga apa program neji maketa kashoje maketa omurumo gwanje yo konja kaburuko munyeto muzima nanye kabasa kabaho gakoreye kinane je minyeto eshati 10 y'wahumuriza na mnonga cyako mpate no gukora eminyeto nimba hamiza kandi ako babatinise town ye town yo Gideon Mgamanje town eje saa yone yosi yanye natugambara abantu sincerely speaking akwa right now waza kutaho mu town mbakujangu no byakwenda mu duka right now duka yambare ryo miliyoni zinga hina 2 emwe necweka oya buy rando na unaza kubananda sente zigahiguri yes sente so omunyeto nonkabe ni muhabura amazima garugo wagarika haguraund obaza niyo best alternative obatandika practicing okuhinga akabanza akazimba capital mpora hakuba chamani kujanga burumugika okweba akasinzira mutabuno no basagarika in fact ece chizire ni incarnation arabara agende abarahindura business erinka covid arabara agende bakahindura business bakabiga harama abaragendere kimwe kandi so aminyeta baryo nimbagambira kugira tugaruka hagura wundi etanu kana yatusindika inja twazaga ko villages konka tutangire challenge hat for example akomba ombutawuni zezindi eji trade order kaba ne kwata ha municipalities na cities konka butu for example nk'abantu bayishaka bushenye babwine challenge batayira kizinda izindi town council you get the point so hatu wano jo kunyirukangiro mu town council kandi aho mu town council naho ari yo murro so bweno riya rabo kutureba desha ndane mweno byo kwesabira ninga byo kwerera omurevo yiturume konka minyeto echo kitamamara mama kugira ngo umurga hamwe yo kuzakora sigaza kama koine korobe no rya sirinje 12 tandika kujya sirinje 5 akube kiturumori kirunkoro taro mazima garu akuba twabase kusurviving mu covid utakubaza gukora kandi ryo mu nzu echo kikuza kutukanga then tuhamiza aba ahabe harye myanya za containers na kiburi kimwe ekivuga bachombeke developing akuba tukabasa kusurviving atari mu business ikugolo kwa mazima garu then na council na aboko organizing ekivuga tubashaba itwenka basubuzi bo muri mbarira kugira ngo ekivuga kitu mukitere order okumwaterereza abantu kubi ha streets kandi muri allocating businesses it's very simple when talk about this that's the way how they can organize our city such that kugira ngo no wabarya higuro mforoho ya muheru yakora na yabarya hansi yakora kokatu washanga ngo washanga babombeke no butare babombeke hati for example kaba makanisi akatare bine katombekera kurangu abantu babaza kuzambagira ati bakora then abantu atukabena challenge mu kusengura abantu wabo in fact kanso ine myanya myingi eyakubenete kama abantu konka abantu bari mispressed emyanya yonke kabetaro abantu babasindikiriza abantu binamabanza abantu binela za ronzi hatu kureba romba bashabaza plan yetawuni hatu nona ngo arachikushobera nyonko bakamara byombe arachikushobera nyonko occupation permit ati reno gamba plan aro waheza kombeka chance na rake kaza trade order kati kanga ndati ngo umuntu waburisha na mnonga taketeguire aro plan aro occupation permit aro waweza kutaha mchombeko cyacu waweza kombeka we no kwitirizibwa lage kasanga ati wayombekeje yawe na plan wacheza hata iroko applying for occupation permit bizema kake mbakorambore inzu wajombeka atamusimite riyo ati ataha nebindi kebe na nimwe abayombekere kare
mwine kugaruka mukatunga occupation permit tanchirawo hati eshonga nkejo yewe nkakibuzo kimwe kinakubera nimbuza kanso harimwe ebizimbe bayombekera omu town omu na plan za bezitaro by then hati tinkumanya kanso plan ezeriho nebuza abantu ninga ba stekraka abaho organizing ekibuga kanso ate plan kanjangu plan ezimuro mubuza abantu nezimwe abembahiri hati abantu baza kufuna bata plan kandi kiziye ekibuga cyabenshi developing plan za bezitaro so ari kinda kikushobere so tuja kwendera tukwisereza kwendera nyewe omurumo gwanje ekibuga nyewe niza kubastika injirara kanso akuba ekibuga eki cyo amazima garugo omusubuzi twara kitereze kiza kuterezebwa kanso konka tugisima ahabwe mirimo yerho nekora ground na warabo mu kibuga noreba ngwe konko bwogira ngwe ekibuga kiterire babantu barumu esente tizirumu in fact sangira bo kusinga complaining kandi hati n'abantu abari mu maduka bagumize ngo twawa okora ni chain ogwaba inaka hotel mu town wabe nagura omucera mu ntabayi no mu eduko munda owo munda argaha tware senda zakante so ni chain so waza kureba mu rimbara almost abantu abekire abo kurenge mitwaro 10 basohire omukibugomu kandi basohire omukibugomu kugira ngo kibuga kibaremere because of poor organizing abantu koje ngo abantu abakabajyango twabiya abantu batwara kikabe very simple n'ekibuga kikabe kirogana twabe takureba okuru kurya dene bizimbe abantu bebizimbe nabo ni frango batahiremu so biyo mumwe no kwerra konka tubahamiza kujango twasa kenda Arsenal ebere bine kukoreta so abahagize ba Arsenal nyongera kubahamya na kubagumisiriza kuba tukusasa nabo ekitu kirushwa tito tukonde chikope nchironditwe for your own information tune points zito mukaga nindabahagize ba Arsenal bahwira mani munongo kanye we ni 100% sure kujango echikopo nza kuchangura very sure so ndongera kubamanyisa amwe bari kutukunda mwe bari kutureba kandi mureke to developing embara yitu developing Uganda ekiye kichiro hofo kikuza kutwara bwire bwinja kuba Gideon waza kureba at for example waza kureba view hariya ayibihire ki container abantu batandikire kombeka view katu gikwerekeza je bini yeje ari na gamba turinka turi ya Liverpool House waza kureba na reba ni yeje wano shuba kabateri ne je yari na gamba na mnogyo batandikire kutimba kombeka bizimbi so twari abantu ma developing ekibuga ati this speed then pre na government ine kugira ngo ara batakwebasa bamuguri oka kugira ngo ekibuga bagere ki bachombeke haza nkitu abasubuzi right n'abatine myanya yo korra bitwenchi tusemeza mu angochi 20 fangu etawunezo nebizimbe byingi rent saruke hakuba rent abizimbe ko kuba bice na rent yikoma kugera ki kuza hansi ni nyongera kuhamsiriza kanso ninga n'abantu abo kongereza ekibuga eki cyaza kuterera twine kora reallocations of the businesses omuntu robwa kujya tunanye ndo muntu okunja kumusanga mu froweti noza kumushangayo konka tine kora agire ngonda frowo zona zikore kandi abamwe barya hansi nonda wakino kisanga hansi nondetse cyakure kijya yiguru kijya hansi in fact for kabere hebi intebere miri kuko kuraza kamparo ko kureba izimbe biri organized konka tu bahamiza abantu mwe muze kora hakora itino tinara kutaso ine kweta sembere ituru wasikajwa daskana lakazate UG Mr. Vibe wa Western Region kandi amazina Hassan Rule konka binyuma manyara kazate UG mwe bari mnonga mwe bari kutureba mwe bari kureba TV West niyo TV ino mu Western Region ekwereza amazima gonka nyoka bajantinku recommending ibintu binta kwetegere so mongere kureba TV West niyo TV ine ekwereza amazima agarukonka njo kwa yandonda nanye namazima nakaninga tambuka hwaho kandi ndinda hochi so mwe bari kutureba mwe bari kukunda TV West chalte lake ibintu yarakaze toka waza gama twaza kurenziza konka wakire kandi kwa studio tufunze muna program asifika na sikanse mu Gideon aho murembo rwambara munyishikize ngwaine Manchester City ahasande ayetebekanise eshayo na twa points ntwongera kutumwaka
Webare mnonga omwamela kazateya. Twa kusima umurimo gwakora abakuba ogumusejja aliyo aba stakeholders abasubuzi aba bayiro ombuli imbera yona nomanya unaguma street abuli imbera yona nagimanya nagirora zija lugumite aro imbera yona nagirora kandi nagimanya so bwarikuba kweriza amagezi no sobora kuba nugatwara kandi nka stakeholder wekibuga nawe naba nakwatwa umusonga nzuzima naba Arsenal mbere gumite ni mekinto kushirije mbe nuko mwacakira waka mukaga hati twacendeza twakikomera mukaga bonga ababine nkaga nina shino mukaga bona bari mukaga nkaga nina ahari inshanju ya Manchester City ine nkaga nina kandi niyo mbiro Arsenal ine inshanju kandi nechobora y'umupira Arsenal yo guyazandi aba Manchester United ni muri zoba ahashaha nkinaho gweturo ija kwa mwine team ya Leeds and it is not a joking team so ni mwetebekanse tugambira abarinzi bari Aston Villa yatwasa kwasire kwaho no shana yina 5 ni 5.6 so ntoturiyo ntarabagana so we wish you the best ahasigara turi kuzomuka humuro afande goreti twakwaho chegegwa muri chegegwa Chejo cha utsinaha turiya hane kitera nko kucemerire betu twendeze birunje byonka twaza omukahumuro tsakwa tugarukana impapura z'amakuru utarga program ya sisimuka nehinda Orwo kubanza nga wakintu tugwe tumushiya bakira kufuna high grade intermittent fevers kushanga umuntu nofuna umushija gwa higuru ryo mu yacha tunamunana makumyana konka gukwija gukakora ki ukagenda orena bakugira ngo doctor nintu yana munonge kiro mpembo murro chonko mu mwihangwe nimbandiki amara agara kashasha so nkabasa kuba kari akabonero kaki typhoid ekinde kitukubasa kureberaho no kushanga omuntu naterwa umutwe takumanya umutwe ngwija guta gwija kugenda umutwe nkago hariho buriro butukugira ngo headache as a disease konka hariho no kushanga ngo wafuna headache nkakabonero ko buki ko burwire so jo shanga ngo typhoid ne basa kuretera kushasha umutwe Tibi wasire hinda webale kubokyaro kando leito mukayirenga kan mayinto echumitirizo twatulikune bintu ebugena maiso munsi oye unya yohunira murulimi yorunyoro rutoro hunira ebintu rukwane bigena munsi umuntu notege kote embaga kweri embaga omukoro service providers oina abako oina bakamwana abantu abagiza murdo tureta abagiza ansoni bona bali yawo tusaswira umuntu no owe safuri owe bukopo wakyo sahani ranga bebyo kuryo mwanya mbere rero abantu bayino mutima ishaya ikabona baye cange kidara bacikoma wa decoration yazemerera abakuza kurya babemerera tumukuzayo I was like okay abashamu ry'abamani ngo nomushawa mani kandi ngumanye umucara iwe niwe je mbero bire nojumanyaho ngo beno mango wabona hora advisinga naho kamugamba ati mwami twakora tuto akatugwena mu Stanbic Bank tu kafuna kamaza bagita low
Okay, mwebare okuza mukwirukanga ka amazarwa ga kabaka urges men to take lead in fight against HIV, stroke, AIDS. Ona shiba tubiho mu mbaga hati bija kurwana saka koko kasirimu. If anything abacara tukira twahura twaburabura nsira kuraka kugenda kuza kucebeza abashija mu bagumete munonga ushangiwe takwata kandi twirwo mu wadirenda wagenda nabwo bakucebera so ushanga mwene hata mushija okurwana saka koko kasirimu cyangwa ikita konka byo nabihwire bakabaka here is urging you men to take lead in the fight against AIDS, HIV. John message yatuhire aha kwirukanga kube kuri omuri rubiri ahabwatera namazarwa je nkakabaka. I am not quitting speaker race, says Nobat Mawo. My foot is firmly on the gas pedal. No reducing pressure. Kandi amakuru nuko kwa mnagongera ati yo gahatira arukugamba ngwe ahari basire argumite tarho byo kutendeza pressure obwa speakership na bwenda so urupapura ryaha urwa the new vision ndukuretera amakorago economy budget President Museveni outlines 10 priorities ahabwa economy ya Uganda okweyemerire twazombya amagara nabagira nti why you should laugh more kunkusheka ngusarte watu kabyambweshi karihensho ngaha bwenchi oine kuba no sheka at least some emronde rukogaho obundi health wise okasigara orije so shoma unoza kureba how does this laugh help us health wise amakurgar momo investigation how namayingo children end up in gold pits ebine byinanje bakutimba muza gold nebindi ebirombe byayo reba abana okuba ending up in gold pits, and when they reach there, what happens? Do they survive or some other barriers nazo ziriyo koze bateganisa ebi biriyo mu papra rwitu orwa the new vision. Then anabajang 275 labor export farms lose licenses. Ebyo nabyo nebyo mu Uganda mtajangu nahare abaruzinjire licenses zabo. Gabamada suspect trial starts today. Oguticha kubenje nangu no kumhozesa tumuhozese tukabe ntumutwara tukabe ntumusharira ho mushango tumutwara aha karaba kandi karabe yo kwita umuntu mpora anyway ogojo party yanje na kanje yake katugirekera baramuzi kana na ruhanga we owamahangire koga kunabire ruhanga ogumazima yanaza kufa kubi. 40 years of the new vision. 20 anniversary imyaka 80. You see what we have ever wrote. Beria have yona over 170 jobs inside. Na yotin kwenda ngu oshembe nacho abokuba no basafuta maka sente kawe oihemu akandi kahango mnonga ahandi Rotarians take up fitness drills abariyoni bekora mu murimo okubasa gukora mu bwa exercises kandi bakabasa kwa bahurire ahandi bajata na Chivubo series cheyune has fond memories nabyo birwaha emyaka 10 100th anniversary. Yusuf Cheyune grew up around na Chivubo ariyo natebeza uko byagenzire. 739 million Ugandan shillings prize to who ninde mpaka zirimu orwa CAF African Schools Football Championship. Berwaha ninjan baza finals. Retia C is going to win this prize. Rwade fever in Mbarara. Nibakorekangu Part of Africa Uganda Rally ebiro mushanju byo kwa katano kuza ebiro mwenda 2026 okta omurimba City ngo abantu batandikire okushivarenga no rwashiringi 10 zonka rutunje doyija kumanya ibirukogaho yebare kumfurikiriza. Okay, ative wasine hinda no tuli kaire kempapura za makuru
kandara yo bukedde nayo eragaire munyenja kaleno ekerire kandi obugikwikiaho tulhan bukedde ina headline egamba kabaka abantu bajumbidde emisinde gy'amazaalibwa soma bukedde oyetegereze etu ku mazaalibwa munda byona bakuletire message egyo niyemu iwe owarukurura TV wesnehinda umukaire nkakan government eweze company 207 okutwala abantu kucheyo so kinu kiraliwe rubera ali on process kiraliwe rubena akitekerezaho okwetungira bukedde kiro kinu kamanya mwezo 207 eyo bayiro liyo no direnga naye rumu habukoba kama bazo may it not open up kumanyisa ngwa ibintu bigenzire kubi soma oyitegereze page ya kabiri urole company ezo nize ebyabadde misinde gya saba sajja kabaka soma bukedde oyetegereze olutalo lwa Iran ebyavudde mu nteseganya okuyika mbere bwerire akande tebayikiranganize tebayikira consensus onsonga ez'empanuro ezibabaire baine ahamba zona Museveni alaze bwagenda ositula ebyenfuna bya Uganda soma bukedde ojetegereze ekero kenu amakuru ekuletire maingi muno kandi gona garum government eweze ebikabye eddagala mwenda erifuuyire ebirime somo etegereze namuno yo mulimi omukaira abanupu bakiikidde esiga eddamuzi ensingo abakwata kufa nokuziikwa kwa Edith mukyara wa Alex Waiswa mufumbiro yes bukedde gona egakuletire ensonga lwaki nandutu asibiddwa emyaka ena kale mbukedde soma itegereze mjogayoga aibene 71st century kande nagogona agali omo bukedde ekiroken study materials zirumu mzere zguru mwana kande masomo gona galumu ombukedde ya hati maingi oturugenda mbyemzano naho galiyo maingi iyo riyo notorora kande nabakuoleka ekisawe kitukubya no akigambire ngogo ne Jokares wa timu ya Arsenal Villa ekubye KCC ne Vimba byona biri mbukedde eyeyito ekerokeno some byemzano omanye ebirukuba nibikira bukedde nkwezoke tinyichakare hati getungira singiru 10 ruwonka olwihangiri ya Uganda mus bookshops supermarkets streets ba agents ba Vision Group okweto lihangari yona kandi tungira makuru wago omubujwire usobole kumanyane kirukirawo zirima 55 zonke zaramsa yetu yokubanza kandi juka program sisimu kanegeno maiso bakasaisa tuzanye nkyakara yongero zikirizo mu gundi tumuleho kande utagomka humuro tujeno mugenyi najja kuba nagere ntande yatwereza nyenchakarena tureba hambere ngo mbere kagomere utokumya mizi ruri kandi bantuganye akunda kandi kamisa ndibwa yego kandi emibire yo mire kenji ni twebuzabuza turi kugisiga imbuzi ko tari kwesiga tenyirire hatiya uko kutaruka no kutanywa mezi
ntabwo ejo akamanya isaha ukuntu kabani kwereka kunywa amezi kandi ugashendekeza gabase gukora umubiri nuko mubiri ikimbura mbete kikayashe ni ikiyecu cyenyine no kutanywa amezi nosheshe nkari iri kutukura n'ingine ye egiye hongwa kandi ubundi iri kukosya no kutanywa amezi ninga noza kushesha akakari kijana no bweremwa kakatari kwenda no kugago ko agomizo mu Rwanda nango mwango kuza kushesha gagaruko mu mubiri gaze gukora ariyo no gaje mujye kandi abashije binji ko kutandika kushesha uti ojangiro koze kucebeza prostate nayo teri kubasa ko tari kunywa amezi ahubwo wotanywire amezi neza kugangara bwa burufa buri mwe kurwayo yazimba niba nezimba bwo burufa imane yenge sereza ntabwo ejo aho kutandikira no kunywa amezi kandi aho uri kubasa kumanyira ngo amezi gugatandika gukora iyo koze umushaka kucebera otarwoyire arero ngo kubotanywira amezi iki n'ikintu tubasa kubona bw'icyo kitange kitakabireho uri kunywa amezi ushobora urye n'ibijuma urye n'izomba nugire kinigajuba akandatuwa iteshezi tukazitwara ziri ngufu katurusha sakete ukugire kinigajuba no kutanywa amezi ubongo bwabutorobi kandi ariyo nakweje ubagira ngo bwakwata ice ubongo bwakwata ice chimanyisa ngu tine ziri muri yaho bomera okay short tempered ntabwo icyo amezi ni ikintu gikuru wowe muko mukasheshe unywa amezi watine kindi kiwatire amezi ni kugashimire kubanza kandi wano nabuganywengerereje ukamurire mu kicitweka kindi muri yago mezi kandi iki cy'urugamba ngo ningagarura n'intekateka yawe n'abantu binji bajine waza hari chansya benji kugira mulongo mu matawundo bakamanyira katogo kacwe kabiri utebye kurya by'ibibisi kunguta kagira ari aryejo chansya no grasi ya mezi kugira ngo basisago mezi ukubasa kunywengebereze ibyo biri kutekwa kunywengebere mu byo kurya biwakaje kanjaje kurugamo kirisi cyo kubona burunda rero cyo kije kikwiyeho iki kitwa twagambere icy'ubwonko kukwata ice numanya ice ejo ibari kugamba ni acronym iri kumwisa insufficient cellular energy niyo ice kunkejo ice ne basa kubaho ibyo kurya by'uwarya byarutaye n'ikimwe kiri kubasa kuyamba ubwonko kugira ngo mani kunkubo bwonko tuburi kuza kugira mani amezi gatari cyamisha nayo manyirije kurya tekire gico kabiri nayo ubutunguru enyanya avocado cucumber karoti ubisharasharinka salade ubiriye ubwinejo cyamisha nayo cyamisha nijo kuruno jangu noba uyetonzire ibyo kabishara bihangu kugira ngo base kubufutana kija kuhira mu imwe bari kunywa chai ameza galyo mu jago mate ameza galyo mu nigija kukuyamba ukukwata icyo cyabire kirye cyo kuri sente ukihinduka ikiri kubasa kuri so muntu ejo agumate wagatamo umudarasini umujaja umutete ninga cloves n'intangahuzi nenda nimita mukono gumwe nenda nimita muchumwe cyo wabita mukono gumwe ni kugetire nagari kwate igufu
come out well. Oh, tibi wese nehinda wewale kuboro eniyo saa yetu ya kabiri ya program Sisimuka. Nabanyita kasanga kala ko murundi ogunka ngo kunyizere ni nkumanyisa na muno burikire kya balaza na balazeni tukwinira umugenyi taliondi nonde n'umukyara rundi umunyabiragiro umunyamateka rumanyino kadayana au Dina Nabunje tinkumanya bunda nali is it. It's okay. Okay. So nuwe kuletiri nchakalien yu mgurusi umgoikuru insinganto ituwe nantu bantu kwatwa nyineka kurora twa hanura hansonga yiru kwatagana nitaka abantu bamara amatake myaka ohurangwe ngo haro umgwege rwizire ngwiri nekiapa abantu bamazire imyaka 30 abantu babarya basigazi nkugambire kusoma kulemere bahaye mihoro batankwambya abazire babo nyo akange no kampa bamalira bakoze nemisango itaka lirumuki. So omujara Dina najya kuba natsoborora baitu tutakabaire mu tugenda hara mu bwijiro bwacyo twetaga torole habwaki kandi ebyone bayirehe bitwera abantu mu makoti no mbuga za mateka habwaki misange kuba ne kwatagana nitaka ne guma umuno kuba ne chwibwa obundi no kulero mu background hantu tutakaizambe onaningeza kubazaho no mugenyi wange yangambera ngwe ino musango guyamaliriri ngwe tiyagarukire kuhondereza umusango guyamalirire wenkawe ngwa kasanga umusango gotora mukoti umwaka gurukumi ruwenda nsanju 81 urukumi ruwenda kinana na gumu baito musango gwa akagumalira rundi ya concludinga kugwiho mukoti obundi haro rwasinga na rwasingwa mu mwaka gwa 2017 bakagunyegera urukumi ruwenda kinana na gumu huyo yagumalira 2017 na mukaguza tabaiti 2010 kinana na gumu ukaworoho atya no kuzaro akabatakazairo. You're most welcome. Thank you. Nakwashira. Nabanyita kasangaki. Yes. Yakura bakutureba tutangira atingwa ba tukosoro nyankore oba tukosoro toro tiko kanya ortoro ni ndumanya mukache because I have relatives okay. Abatoro. That's good. Konka ntuza kore soro nyankore kando obumwe harhebe gambe ebikuguma kwiho mu ruzungo mateka kuteka nkai kora teko mu nyankore so ninza kugezaho ni nkore soro nyankore abishemwe rahanga naye baraturinzire akatusyo bwirobu na no kwijaha kwereza ihanga kanyesije mu murireje mureke tushitame turikirize ekiriyo nkigendo misho na nemishango yo mukoti na namataka. Okay. Nuwogo munyabiragiro Dina akandi ainibare rindi ya kabiri rugumanga ine baitu n'umgenyi wetu nyakarena Madam Dina takagira hara no kurora habwaki ensonga za mataka zinu zidireyinga ntwitaga tumanze turore zitakabaire kudireyinga ntutandikiranga hakuturagamba leka tubanze tutandikira hansongeri yenyine habwaki ensonga ezo nziguma kukorwaho ntujya kusana ko egari ntujya ko tukitembire mu mahembe leka tutandikire ke muhansonga hano abantu tubasoborore kenyini then hand hakaw tuwijene ensongeri yenyine habwaki msange ginekira kudire webare hati omu Uganda yiteji hariho ebintu byingi ebikubasa kutwara omuntu omukoti ahabwaki ebikwatirine nebyitaka. Okay. Ekyo kubanza katandikira hakite kitwine okugura na nokuguza. Hati hariho ebintu wanoza kuguza itaka nango kugura itaka ebyoshemerire kureba nanga omurimo rwa koti nango rwo ruzungu nibageta due diligence. Due diligence no kureba yabitaka ryo ryo noguza nangiwe ryo ryo nogura ryo mahanda mirungi ori kuruguza nuwe mukama waryo nanga
nanga tari mukama waryo naruguriza omuntu nka agent broker rivaro no kumanya mukama waryo erita keri dineho ebinde ebirukomere nga ezitweta caveats biriho ebibakomere nanga tebiro erita keri dineho kuwa banogura omukazi wogwo kiguza yakuteraho mukono nanga tiyakuteka erita keri ryo kugura bituryo ryine cyapa nanga terikiri kandi oburi yine cyapa ni cyapa ki nanga ni type ha yitakeri ni rizi ni freehold ni mairo hati waheza kwetegereza ebyo abo kuba abantu bingi baguzira amataka ga lizi hari hitaka aha just here nearby omuntu akanaza kurigura kandi ari kwenda kuturaho mwene ari owning twashanga itaka risigize emyaka 2 kuhwayo so namugira nti niriza kubera kizibu abo kuba tokamanya obundi omundi ndijo omuntu akaraka ari aprayingira lizi bagimuhereza so nagimuzibira so ati ebyo byona na nekindi hariho ebindi ebikukira kuteeka omukooti inheritance ahitaka obugwetwa nibakyeeta orubugweta obugwetwa inheritance kare itaka riryo ry'omuntu konka imwe abana mwarisikira riryo rya tata riryo ryoha hati haba mwenshobi nanga mwamutakwatagine nimuhendera murinkahi omukooti nicyo kimwe na kiriya kinabanza in case wabo taforowingire ebyo bintu byona okabisya okamanya ngo cyo ryo nogura kishikire nimuhenderera nkahi omukooti kandi ekindi hariho na n'omuntu kushanga nakuguza itaka ryanjye konka kunakuguza tuwanshashura sente tizakora ki tizahwayo ekyo rakyo noza kenderera nwayenderera nkahi omukooti ahabwa itaka eryo kandi ekindi hariho hate ekintu ekiri common nekyo kushanga ngu nakuguza itaka maybe ryine cyapa konka nakuguza hecweka cyari nango nyikiriza nzana hitaka eryo nturaho konka oyanga kumpereza transfers ekyo nakyo shanga cyabatwarangaye cyabatwara omukooti nyino mushanga ruborogota abantu nka 8 bakagura hitaka ryo muntu hachapa konka baguraho plots nanga pieces of land konka batagurire kimwe bakagura bamare myaka 15 omushija kanga kubahereza transfer forms hata ekyo nakyo shanga cyakora ki cyabatwara omukooti so twakuzo mukoto mu byitaka nebintu bingi ekindi hariho okushanga nagura itaka ryanjye konka omuntu taruho yahabuza amisho takubasa kumpereza transfer forms takubasa kora ki konka nyo nakora ki ni nyenda itaka ryanjye nabwo nohendero giro mukooti kufuna order yo kwikiriza kora ki kukoresa itakeri hariho otakagirare omuntu nyana wangu unahurire turi mu mbozi za buri kiyo hariho umuntu akayija yagura itaka baitu akataka kakayaguzira nkataho wange ngo itwihaka yakayaguliremo hati ntugena myaka 10 takazokaga taine kyakoraho akayija yagura bamuhenda ganoye yekotemane again baitu myaka ntugena mu 10 akataka ndo akatahiro wange taine kyakoraho takasinika kamnyabuzale takatera kasimu akora kigere kite ngwe umye mgama ngeza ukaguze umanye umanye mkama keso umanye bokuba wakanagura ntugumye ngo bundi okamusayiningiraho keso ukaguze umuntu yotera kasimu umanye umuntu gwakyaliyo waraba kyaliyo aine ntekanizake tomanya bunnayo myake gyo yongiro tunga kasente no itaga kumugura then mugene nkaha negotiations baitu oli wo mungambai akanayola karaika zif ngubundi akaira akakarabaho kandi akataka kali ngataho we na emyake ere kaba yakarabaho mukamwali atakayijaga ngubundi wale free kugera ebyakora itakere questionnaire ngu nikataho we kata ngo kaine format ya karum ngakati ngukarabe nyuma yange bituke hati ati omataka hine kitkweta possession
wagura itaka notekwa kutekinga possession and possession ne mwenu kugira bwaba hitaka ryawe bakamanya ngo itaka rine ryawe hata ubwo echecho noreba ngo akanamanya mukama wako kandi akamanya bwo kubakija yakakora ki yakagura hata possession age nibagerebera it can be physical oyijo tureko konga haruho kwija bagakora gitaka ryawe ukariteka mu boundaries bakandi bamanya ngo itaka rine ryakiki wakora that's form of possession so hata ubwo wabere nakora ebyo akanaenda kuiba mutahiwe habo kuba namumanya akamureba akamuguza akakataha mukata omuchapa ni ngumi yaliyo na ndora kana nsongege na kimanya iki akabiri buzibuki usobora kusanga mu mataka na muno nagura hanyuma yo kugura bwembera yangu bundi na ikara na yuwanyikiriza nguno bundaba nguzire nyo nakuguza rundi wanguze ngumeho kandi ukasanga ubundi mukugumaho natwara akayire izange zono ukayire za hwayo baitu ndo kandi ntwira akayire mwaka 2 3 5 ndo buzibuke busobora kuruga mu kintu kina muno harubajuruje urwabaguzi buzibuke wasobora kutunga mu kintu ati omuntu kwakwija kutura itaka ryawe obe no manya how the person omuntu kwariyo na ijankahi ahitakeryo ahabwo kuba wabo izira hitaka ryanje tokuzinguza kwikira kuteka permanent things tinkuza kwikiriza kubyaro toke tinkuza kwikiriza kubyara emiti mbwene bye bintu bye permanent nanga no kuombeka henzu tinkuza kora ki tinkuza kwikiriza kandi kindi omuntu kwarize naye banaza kumara hemyaka engahi muhandika kahandiko ungu ogwo muntu tiyija tiyagura tiyakora ki konka ariyo naturaho ngo muntu waherezo urusaro ukora ki wo kuturaho hari abantu abatweta licenses nogwo muntu owor kwikiriza kija katura yitaka ryawe konka mushemeye kugira akahandika kakore kangu atwira hitakeryo ngo muntu woyishirize kora ki kuturaho abo kuba waba otamuhire cyo mutahandikire kahandikako hariho kibakweta limitation of actions yaheza kumara hemyaka 12 o atwireho no mureba nakora bingi nikiza kuretera ekizibu kuza kora ki kuza kumwihaho no basa kumwihaho konka yakweziringaho nikiza kutwara ibintu bingi kuza kumwihaho aho ka constitution negera yengenderwaho yihanga eyitukura twena ngo omuntu yaba amazire emyaka 12 ahitaka ryawe naba ine rights ahitakeryo kandi ezo rights no tekwa ku making sure ngo wabanza wamucompensatinga nanga nabasa kwangira hati nyo wahantu wakwanje so ebintu byo kwikiruza abantu iwo kuboryo kwe ukareba umuntu yija ati mama ati mpere za ukinga omuntu akinga ukareba yatandika no mutumba gumwe ukamuje utubito gwo mutumba kagwanyira koraki teka handizo omuntu nakwesibaho kansolina tugambire myaka 10 ebintu bintu bikorebe ubuntu tubigenderire ebe muntu bukora mukuyamba kuba ino mutima murungi weija wagora toina bwiro bure ikara hamwanya ogu ugamba ikara government ingenderwa yihanga nebahereze myaka 10 kakubera akona pepa nebajja kukaguze myaka 12 yegyo ukabura kandi omuntu osemerire no kumukompensatinga rundi kumusasura hanyuma imyaka yegyo yarukuba mazira itaka eryawe herowe gurire no tuli 16 zonke zakamusayite ya kabiri ntujja hansonga hati habwa hati ubutoyija ensonga zire zisobora kututwara mukoti twazirora zona wisobora kurungi kandi nyingi toyija hati mukoti no humulinyo kandi abanyamateka nimbazo rujungo rwamani unuti tukuruhura toyija hati kulete ensonga zaitu kiki abake muto tuchueramu ubuire buke tukagenda wake ensonga hati nkeri kese yomberize kuruga kinana na mukaga kweke 2016 habwa wake ensonga matayicuza amataka yikahuwa bwango abantu tukatunga nambere turikiza
habwaki mbitwaro bwire burihire namuno muno wansongeza amataka ati ecyo kubanza cyabyona amateka gitu gari so clear agihanga ebikwatirinde n'itaka abuko ne kuhereza eki kishemeye kuba kikorwa mbirebe so kongareka tugenda hitaka ri amshango gwenyine hati emshango itaka niko kukurura nko kumwarugiremo bakubahanga niko rigumire kandi niko mukurugarkamo so itaka iri very very important ecyo kubanza cyabyona hati uza kutabaza umushango gwitaka oshembeye kubanza kureba ubwo mushango ni ngutwara mu koti zinebika hariho courts tukweta magistrate courts twinaho na za high court konga uwareba no banzo determininga ni ogwo mushango gushemeye kubanuguza mu koti kandi ecyo no kireba kurgira ha value yitaka yiwagihereza nanga esente za kubasa kuba nzikora ki nizirugamo omwitakere hati amataka gona aga value area hansi ya miliyoni 2 ezo nizo mu grade 1 kandi from 2 to 5 niza grade nizo mu chief magistrate kandi from 50 and above million nizo mu high court hata chinkuretere cyakuba chine shonga on the volume nanga cases nanga emishange yo kuzakushanga mu koto ate ecyo kubanza cyabyona hatu wabanza wadetamininga kote yo kuzama kwatwe channels ngo mshango nuguzo mu high court emishange emingi butari bwa prot nachi big estates nizangahi o high court hati nogendo o twaro mshango gwawe hata ochitwaro mshango ogu o filinga documents nangezi bakweta pleadings omukoti ochizifilinga bakuhereza ebirabiri na kimwe kurebeka ngo kuruga hati ombirabiri na kimwe oshemeye kuba wa savingire nanga wahire papura bya koti uri wakora ki oworo kutabariza tukwe hate ebye biro abamani babicereza no birebe byabiro na kimwe eba kuba bakwire babireta kiro cya 20 kongo yishwa mushango tukagufayiringa ebirabiri na kimwe nyuma hate icyo kichwa ekiba kweta summons kichwa nanga semanisi oriya nawe bamuhereze biro 15 izuka bakamuha 20 oriyo watabariza bakamusavinga ukamusavinga 20 oriyo nawo watabariza bamuhereze biro 15 kugarkamo konga omurye byona hariho kubakeza bagarka bakhereze birabiri na 8 kufayiringa bakhereze birabiri na 8 kufayiringa summons for direction mbwenu kore ko kumurahurikirize ki omushanga hati waguma nogita norebe biro biriyoni bikora ki nibyirukanga hati byo bikeza rero hati hija ki hijamu ezutukweta applications injunctive applications hariho ibakweta interim applications temporary injunction ezo zona zikora ki zija haza kuzi kuyijamo ninko mushango gundu gwona ebye bintu byona bibaho ninko mushango noteka mu application then bagihurikiriza ati ogwo mushango mukuru gubakozere ki gurire eza application zeze zinde zijamo nazo nizibasa kutwara hemyezi nanga kitari kindi zitwara no mwaka ogwo no mushango hata hito agendera manyato azo mwaka plus omushango gwenye tugwakakozere ki tugwakahurira konga eza application icyo zikuyiziramo nizijamo kwenda ngo zistopping mbwenu itakerio rigumengo kuruki
okurri at the time yokuzangahi yokuzo mukoti hata kajiro ndija kariguza hata kajiro ndija owaba atari mwaka korachi akijamo abo kuba banta bamoko keza kuteko mshango mukoti owaba atari mwayirukanga yombekamo so nikirungi ngo teke mwaza applications zibanze stopping buri kimwe cyona kwenda ngo badetermining no hamkama wachi witaka muhero konka ebyo byona okibigiro to kabirebo application zezo nibiri buri yamwe ne basa kutwara mezi mukaga nendijo etwara mezi mukaga oguno mwaka manya hatwa ko myaka ebiri kandi nabo bamba omwe to yes omwe ni delayinga konka obundi abaramuza abamwe tibine cyo gukora habwo kuba bine volume backlog bine mishango mingi hati ngaha tukubra mishango rushanju plus omu high court kongeje mishango yona hati wareba applications ziryo mu rushanju runana wareba files hati ngahati natwara mushango bazakumpereze namba ya runana kandi ejo ni mishango erinka eriyo muko hazo yijuke ngwejo ne mishango eya runana eyibatasi hati omwaka ogo hati yijuka hari emyaka emyaka endije abo kuba buri mwaka nabaguhereze namba yago so hati wagite byo byona oshanga baramuzi bo bonka ni bace hati ngahari ari mbarra tuina baramuzi babiri bonka ba high court so hati wa dividing ezo eje mishange ya receiving omwaka ogwe na nemyaka endijo yijuka tuine emyaka 10 20 23 yone roho nekorachi nehurwa oshange ibyo byona byabazuyanga kandi kindi hariho bwo kwiza omukoti wija mukoti pateria abo kutabariza nanga bakitabariza batarinkahi batari omukoti obviously cyakiriyo murundu gumwe cyakiriyo murundu gumwe mushango tibakuza gubinga nibamuhereze benefit of what of doubt na wakorachi aijagaruka nanga mwijo mukoti ori yaferirwe mwijo mukoti hariho workshop mwijo mukoti abaramuzi bazankai mwijo mukoti ekikibiro so oshange byo byona nanga hariho ebinde bicreate witwe baroya hakaza mu objections thingba yoko nakigambo mu runyankore konka no shango muntu yagire ki yahakanisa kandi uko kugire ki wahakanisa obviously kote ino kurikiriza ekize kakwereze ncwamo hate genchwamo nayo yatware myezi nkamukaga so atu oshanga ekintu kiriyo ni cyegoya na nabantu oshanga batabariza bona bafa bahwaho timwakine hati ngecyo kikubaho yafa which means abantu abakitabaza bafa nanga bakitabariza mwino kubanza kuzo process ndijo yo kuronda mu families ari kwikiriza ku replacing aki kifananga kitabaza kwendangu bakore ki kwendangu bateki ingono kandi obundi nibabasa no gukora ki no kwanga uri agambanyo nyebyo kata birmu so mutabinjwanze bya koti rero mubanza muzo muryo rwanzu echo nacho kizabo so court okudelaying emishango kine mwene twena ntukwatwa baroyane bakwatwaho omwene batekamu unnecessary objections baramuzi bakwatwaho konka botengo babreminga munonga ahabwo kuba bari overwhelmed bine bintu byingi kandi nibache wahura so maybe nka tukabire tuina baramuzinga bana high court konka tuine ho babiri so atoshanga byakora ki byagotana ekindi balitigants abakutabaza bakitabaza na bakitabariza abo nabo bine issues zabo obundi nibakereza murumo banga kushashura iwe ati bachanga kushashura hata osharamu o withdrawing ochi withdrawing azo mukota ateroya wanje akozereki agenzere obviously aine right yo kugira roya
hati bamujyana noza kwehoreza nanga no kuronda roya ati mumperezo bwirenze gukora ki nze kuronda roya hati obuyaza kuronda roya ati roya ogwo nawe nakwije nebyeye ondijo kwarije nebyeye nawe nacyo kitware myezi abo kugira ngo emishango ni mingi noshanga nka hati emishango itangire kuzo mu kwa 8 omukwa 9 turi mu kwa kangahe turi mu kwa kana kandi tori shuwa yabo mu kwa 8 uko mushango gwo nuguza gukora ki nuguza kukorwa so delay iyo mukoti nekintu cyahango kandi kitari cyo muntu ogu kitari cyo muntu umwe ngo gwo kutureba abantu bashato mukoti umwe harimo roya harimo abakuzo mukoti kutabaza no kutabarizibwa na nabaramuzi twena ntukwatwaho so hati inka government cyo kubanza cyabyoneshemereye kutwongera abaramuzi konga nayo government no shange tinde sente zo gukora ki zo kubashashura naye eza yes hati aroho nko mushango ngwine rukungira ubwo mushango kandi guturwa chief magistrate wa rukungira konka kuyahereza ya retiring last year up to now tabaka tire yo chief magistrate hati je mushango yona yabire na urre ejimiezi yona ebireria hestiarire to the extent ngo bahikire bagenda bayetiza ari bakabete empire bayetiza chief magistrate wantungamo kuza kuyamba kongana bwana yamba hebintebera agent ebitakubasa kugumaho so no shanga ebimwe government ebindi abantu abindi baramuzi ebindi other things that come in like workshops and what hata niyenda kugambira nka high court circuit yambarra yona erizoba no every 14 tomorrow today is tomorrow 13 tomorrow na norwa Wednesday wakashatu court zona za kuba zitakora abwo kugira ngo abaramuzi bagira mu workshop Kampala hati bara omumwaka mwine mu workshops zingaye ejo kwe kuba yargaho baroya nabo batasya mwe yabo nabo bagenda kwe kuba yargaho backlax nabo bakora ki batasya mwe yabo kwe kuba yargaho on the side of criminal na ba state attorney nabo bakora ki bagenda so like last week backlax bona bakabataro bakabari mu workshop Kampala hati bargayo abaramuzi nabo bakora ki bagenda so oshange bintu byagumana byeyongerayo nibyeyongerayo so nani nteka ngo abantu bagume babanze byetegereze kandi nimba ninshaba abantu baroya n'abantu bakoreza bagume betegerezane bamanye nenche kiryo nkikora ki nikikorwa abo kuba litigant nanga omuntu client wawe yaba takwetegerize nabaso butabicenge byona oshangari yo maguro shangari nkahita kumanya nenche kikudere yingi so mushango however hariho mshange kudereriye ekudelayinga unnecessary kitachire whatsoever for example tuliyo tukeka humo okay leka tujetandikira wenyini akandi mani nyogambwa tivos ne hindero tuli program budget simuka aloya dina aliyao kurana turaveramu abwaki ensongezo baitu nakietegereza amazima hakuwa ati bakona tugamira kunu kwakana ngubeitu rede kuli mbeta byabo ebisangu batankige pushinga hati mbaga iyo gwagwo kwa munana iyo gwagwo kwa tulimukwakana sazim so nikimanyisa egyo nsonga nkuru tsemere kwa tukitora maisa noja kono tegeitaho anora bana bete esimu nja kwa nji kusomera kandi osobole kubanugira akasimu akabategera kandi ogire kikaguze kaguza kanso tugene maisa nsonga ni yemu eitaka habwake bintu ebyembedire yinga ikiriza tugene mukahumuro kake utaragwa mukahumuro tugaruke na program simuka guma hotarwa
bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Sherry, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Orwa kabiri akataka kace yego kuwa kubasa kakozesa kakugasiri abo kwa no bokuba ine mitumba yawe 10 oine bitoche 10 mtumbi 10 enkori 10 ebitochi 10 itwa hechitoche twina katareke tukanyakira guju hari nukakora buru every Tuesday of the week echitoche chemitware 2 woine enkori 10 mazima abitochi 10 eje timtwara 2 hona wa harvestinga katugire ngo wa harvestinga ebitoche 5 ebiri 15 wa harvesting ebitoche 5 ebiro 30 hona to kugenderaho so akataka kachene kakora kure kiwe mindset yawe niyera kuhindure ukabasa kukuguka ukamanya ngo ubuzimazima akataka kacha ko ine wakayutilizinga akakugasa Tiwe Snehinda tuli kandi tuli msayeto ya kabiri dakika zima 10 asa tunaina wabale umukawumuro twagaruka kandi hansonga kiyakizire kubaneteza ensi omutwe nomukuru yanga nawo nagimaye mu Uganda mu nsonga kwatagana amataka nekera kubanetalibanza abantu akwagarukira ubwingi obundi msange mwagiye gendiremu abantu ekalira nabo bamusoboroliye barkwambara bamu na muno ebiro kwatagana amataka so no tuli tuchaino mgenyi wetu Madam Dina kurana tsoborora nsonga ezo ndizo zimu ezikwanzwa twataka genzero mukahumuro wowe ine mbere waheka wowe ine nsonga yeweka wabano tuwoleka nandiyo niyenda kugamba ngo obumwe hati noreba nagira ngo harimo applications zo mu matakaga kandi ezo applications niziba nizenda bazikoreho omubwire buke konka ningira omwe baramuzi tuba kuzitakinga serious ushanga wajya applyingira bagikuhereza after 2 years kandi shime kuba it's an immediate thing that you should echo shime kuba nokora ki nofuna konko shanga cyatwaro ubwire so nani teka nti kuturagire omwe tugire nchiko nabaramuzi naki nekirebeka ecyo kintu kishimiye kukihayo very clearly so kuba rero bahurishiriza applications inkezo bazihereze ki bazihereze obwire abo kuba nakujya nayo kurinda status ko nanga ekintu kigume nko kukikozere ki okukiri mwene hato mu mwaka omyaka 2 no bano kirinda cyo muntu kwenda kugira ki yakora nabatakikozere ni ensonga egyo kanse ya leta ngo sometimes harohe zimuhansonga zibanzetagisa amazima kuzihereza okutu zikahurira uwo mubwango kandi zitatuire bwire bwinge burayihire na muno egi yabansabaye ahari abaramuzi akuba bano bo bala ground umuntu wakwene nsonga yona bwango nabwamba nyine simya nanka namwikira bwango nkibaise nsonga ezi zikwazira ground ban nubazititameninga akandi ekirukuba nikikiraho noja kwa notegetaho umurungiro ryo torora kandi unubaza unayitwe mu nsonge niyo kwatagana itaka nemsange kwatagana amataka utekiranganiza kandi ntungera no kwekabuza bwaki
hari mu delay kero bwingi omusango enu kandi ekiraletera obundi abantu ngwa unyoka biruko mjadane ni kyatugamira ngo bwiro bundi osanga abantu bafiye and of which konga ku replacing umuntu wogu rureja kamjuwekera hanyuma yo kufa anakyo kizibu abantu tebakwetaga kujya mu makoti abantu bine nsonga zabo zitalizimu nazimu kandi ebyona biretereza misango ya delaying not ibiri not mwenda not ina mwenda 0200 mwenda 0 ina mwenda kusikira bwahura entande umgeje tuletera iwe no jigamba hoke nikikwata hokita ngomnya Uganda ine nsonge ziri kubazisana ziti zitwire bwireki usokusanga ubundi yori ahero no turaba bitongambabe bakubaza tebirumu zitwire bwireki ne ukabora bayiro mu musango gusana gutugama ngutiro bwire bwirahire aho henyini no rukujya kubanuraba no twegaitaho no bazana yitwe no gireke bakabuzaho nyabiragero mu nsongeno tugene maiso turinzire simu so hinde ekinanishwa ecyo kugira ngo ninyenda kuterera abantu abakoze umukoti nto oyizuke oguno mushango gwaki gwawe tugurwa muramuzi tugurwa roya kandi oyino busasi noha niwe so oyino kumekinga sure nanga kurebeka ngo wayengeginga royo owahereza umushango okay tulasimu hello so oyino kwengeginga roya wawe oketegereze byariyo nakora ki ebyariyo nakora obumwe noshanga omuntu ari roya wawe konka tokumanya ebyariyo nakora ki ebyariyo noko nakora noreba twazo mukoti twimuka twayemerera twagamba n'abaramuzi bayevunura twakwata umuhanda twashora tuwamanya omushango gwa hikastage ki tuwamanya ekina neki kandi abamwe baroya tebakutwara bwire ngube bahereze ebyabaho mukoti ogambere client wawe otata butwahezeki turiyo ntuzaharieki yetebekana soti omwezi kugura wentu koreki nanimba shaba nti bengeginga abantu babo TV Wesalo Murire mutasebo turireje sebo nakwakira nye nakira nashimira kwa kansona gamba ihana gambira abanya Uganda yego Bitogo ni mugamba wana betungura Alex owanuko kugakatete mbara State South. Sebo mukuru Alex. Hati sebo kamba zenga amba kansogo. Na benchi nibavuzabuza nibavuzabuza obuhereza. Bokuza kusanga ngo omuntu yaza ko ombakwato omuntu taine mushango babateka emishango. Lete polisi niye kubaretera files. Konka babaretire files omuntu taine mushango babo nkane bazireba ngo omuntu taine mushango ngane nango bakoma omuntu never atine na mushango kizakiretwa kikubuza abantu obana naye nango amanzaro nda order from above ndene ninturanja kotaho Nitegera mushango y'abana bakwasa abana bafite ubwera bwa president cyagurani Kongo mutu nakoreka ngo abana bine mishango akabarekura obamba abanize order from above barekura abantu nkabo ezo no bako batari nana umutima jana bambera bamjangu gamba ngo umuntu ayibere mbusi kandi umuntu ayibere nkoko kana kwereka ngo bakoma ine ayibere nkoko ayisiro umuntu bareke kumurekura kumemerera kagenda nkiza kiretwa ki obuntu okay ari mnonga mkuru Alex Alkatete akandi egini yabaye nsongaye ngwinyo rujungu ni mbazar wingi atigo mkomuri yoko orujungu ni mbazar wingi abantu abulkiro tabar kubetegereza noja kwa notera notes ibiri not mwenda note ina mwenda akandi osobole gireke wakabuza kanso rundi ikiwa habura okusigikira akandi program nko kweriyo netambura kanzo ina kantu wabaza sebo twakwachira Onaka bali kuwereza Jeni mugana wange mtawi Kampala muri mutya. Oli bulungi kumwetonya. Sebo. Pasa yo mulamusiza. Naye ndekibuzo tenya kalo okubuuza.
nyanyine ettaka lyange lirinako ekyapa kiva ku kyapa omuntu omulala najja nga baatuuzaako ekyapa ekirala neebuuza kijja kitya kiva mu ofiisi eri enikobonika mu kompyuta okulaba nti ekyapa kino kituddeko mu taawe naye ate ogenda okulaba omuntu omulala ng'atuuzizaako ekyapa ekirala ng'akineyimiza tuyanza so obaine bintu byamataka kanzo so kinchukunzasa ngiki ekyo mutezi wesimu okumalira ekyabaza nkije kitu hati oba mbanze na Alex mbanza na Alex ate Alex ekizibu yambuze kibuzo konke ekyo kibuzo tikikabire kirye cyane cyawe mazima ekyo kibuzo kikabire kibuzo bw'omuramuzi konka nimbasa muyamba inti omuntu no manyota ngo omuntu taine mushango nanga kozire ki nanga kwingo ebyo no banzo genda omu process by the omushango gunagwe tugukutandikira omu koti now turiyo tureba mishango ya criminal because okurugirira kuyanagamba n'emishango eri mu criminal hati eje mishango ya criminal tekutandikira mu koti emishango ya criminal netandikira nkahi a police na reporting nachi na victims nachi omushango gwa criminal kukubaho noko omuntu nagenda tabaza police ngu hino amshobeza hati police akorachi investigations echeza kora investigations etwara file wa DPP state attorney arebo mfairo either confirming ngo omushango guruho nanga gutaro hati we wareba omushango gwawe file yawe yarenga aha DPPs akagira tinga atokurugirira aha bujurizo burya file kabuzenga hi omukoti tugwe hati mukiko mukoti omuramuzi nawe taine rusa rwo kubinga file atabandiza gukora ki kuhurikiriza aba state nanga ba DPP ku proving omushango gwabo nanga bagukabare makora ki ku proving omuramuzi takukwata file ate file nagireba tarumuka bukuru atahurikirize omushango nagubinga no banzo kurikiriza then ochurikiriza oshanga bitarumuhoho obinga ki omushango wanshonga yakire then land ogu mutawe yagerangu nikiretwa ki kushango ine cyapa kandi cyapa icyo kitungamire kitahi cyacu in reality te harho cyapa ekishemirire kuba nikizaha muto gwaki gwekindi maura konka abo kugira ungu na waza yo kuri yo mulands tokakishangayo oriya naba kukorire ekicupuri cyaki cyapa abanda bo kubukorise nibo bakuba bakorire ki ekicupuri bakwire cyapa achape ki abo kuba geographically ecyapa tukubasa kutungamira ki kitahi cyacho so in case however haruho ebyape bakutera kitatungamirina nabwo nikiza ahitaka eritaruho cyapa haruho bwo kushanga watere cyapa cyawe oine boundaries zukumanywa konka obumwe warenga hato oine mugorra wali yawe konga cyapa kiwihamu kigiro mu itaka ry'abandi tikikuza hitaka erohe cyapa nikiza hitaka eritaruho ki eritaruho cyapa kandi na necyo cyaheza kurengamo no omuntu yayinama yanabasa nkibasa kuba corrected nanga no basa kuciyayo no handika omurandizi twikirize cyapa cyo bakinyura bakigarra position yayo konke cyapa kutungamira kitahi cya omuryebi byapa bibiri nahatekwa kuba harimo kitakozere ki estakiri netumalira bwensonga yakayire your last remarks bantumwe nanimbagambira nti imwe baritegans nanga banda bakuzomu koti mwengejinge munonga baroya banyu mumanye kiriyo nkikorwa ki ekiriyo nkikorwa deka kureba royanka ka small god nanga kakarahanga karyaho tukagamba tukakora ki no omuhiro murumo notekwa kumba making sure ngu wamanye biriyo nibikora ki ebiriyo nibigendo mu misho
ako mundira kucha roya kana baroya ni tonto ehindura bize munonga tubura kereza abantu ba for example nimanya mu baroya abamwe norugahozo mu office ye akugira ati nanda kwira appointment so tinda kureba so but you are my lawyer unshemeye kuba nimanye cyo ryo nokora oshemere kumperezo bwirenga gamba niwe ngamanye ubusasi bwaje no manyangu omuntu nabana yenda kumurizwa no manyangu omuntu ecyamureta no busasi mugambira ekikiri kitinduza kikora tuti turebe kirakoremo by the way nyo wanje to kwiza buri mushango ngagutwara nimbanza ngureba ubwo mushango gurumo muhoho tugurumo muhoho most especially one utabaza kandi nashanga bakutabarizo niwo inenshobi nabwo ninkugambira ntarenshobi nahabwe cyo reka turondo muringo ogutwakubasa kutereze kikintu kitakagirenga kitakagire hari tugwe so ahandi dina nabunje ningorana hedge advocates area hajasta armakanessing street kandi chindi ryo kushomesa wa university nishomesa Bishop Stuart University. Okay. Yeah. Madam Dina nabunje nuna nyine nyenja karekero kene bintu bugumire baloyo mukendeze urujungu rwingi bantu bakuru kila ntu wamwenge jinge umugambire bintu bire byaheka nawe wenyine rwaherize royo gumurimo kikuru umuntu kumukaguza hata mukama wange twaka bete byogangwe loyo mamugambo loyo ari busy ebito tubikendeze nuko tomanyo bundi nemisange irukiro buntezemeri kukano mu makodi hakwa loka kwa kweza advice nungi nemalire nsonga muzimalirize aheru yakoti noma akanso abantu akumba tina kuswara hati bare very stubborn like I have a case it's someone who has failed to do something muhandikire namweta ngwaiza office ngamhira appointment ya 7 ya yanga yanterese munyowe tinyine bwire tinkozira kintkare ntobwire no gukora ki no kubufuna hati inkogo wunyesira kanga mukorere TV wasinahinda no tuli akandi bya Madam Dina tubirukwayo namunone bikwamkwata amateka munyikirize sobole kubantuhumura hanu muze ibisisi no asobole kuba nawo natandikiraho abo ensongezo zozim baitu ningumya ngo ya Madam Dina yanabaza torugire mwaho yirwa inaturora kandi yo ine icyo yegeremo haba TV wasima itakasanga klake yabre gumaho botargo akashanshara cheka muze ibisinsino nakakushibwaho